Donesen nov golman od Hrvatska stanova zbor za 22 goličan Laura Vegdar od Etoke Doja od Polske od Medin Koni Bulgarija da Ivana Zabolana za Dago Ivana Zabolana za Split 1999. godine Hajduk Split. Isto tako je od AA reprezentacija Hrvatska Jugodan Vobrga uzeo za novo izazovanje za oboje koji im pomogne da se dobliže do prvoplasirana Brera Diverija i da je odbrana na šampionatska titula. Zora 2003 u Champions League ima nazavnog nositelja žutih crvenih kartona 2022 Euro 2020 nemoderne nazavanog nositelja žutih crvenih kartona 2025 otkazanja u Split od transferom Macedonije na Ljubotem ženski klub od Pozdrav.